sembahyang lupa lu dalam terima sembahyang. Cacok sabar hemat yang dalam terima sembahyang bab sunat dalam sembahyang. Sunatnya paling penting bab sami Allah. Sami Allah yang dulu ke benar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min samawati wa min ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Munya mandum nu terbayang mak galam nu terbayang tabarakan walaupun 60 pun. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min samawati wa min ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Galam nu terbayang tabarakan munya mandum nu matimin. Yang betul ke bandiku? Yang betul mana? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang pertama manalayan min syai'in ba'du. Man pakri tunggu dan sampai aku mati min hana bukua mak. Sehingga bengah wadai terbayang terboh nubah laju. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pampun dosa tanya. Berarti dia terbayang terboh sehingga bengah baru berkira tamang. Putamang. Tamang itulah. Yang kedua penting mak. Tak pegang memperingati bila Nabi yang ada tipu pak kesalahan katanya. Yang kerja ulama Aceh mak di karang kitab ulama Aceh keramat dalam tiga tu. Duna tingkat keramat. Gelamna ulama nama yang mampu bersambut dengan bom Belanda hana meledak. Kecuali ulama Aceh, Tuku Syekh Ahmad Al-Fairusi Al-Baghdadi. Tuku Syekh dana apa dia? Waktu bom pesantren Nabi dan Nabi Tuku Syekh Nabi bergerak lu bersambut dengan bom datang. Ikan dari Belanda, ye hai semut. Oh ma, gelamna ulun sambut dengan bom siapa dia? Langati Belanda yang menyegurah menyebutnya ada roh kabih roh pada Malaya. Itu hanya roh mak. Nyana aja kena lesat. Nyokiriman kata kalau sambungnya. Cok kuah kampung dah lemah mak mana. Ngentak